Toi folofa ma 𝚜𝚘𝚙𝚢𝚑𝚡 ia malu so tato wa tunu mai foi vai ngole only le walo so minuto tele tulas fulma le lua ole tau fa winner nei ale tato missional global kingdom TV ia malu so tato wa tunu pele samo ia o tato ia foi vai ainga vai tau mafoni only le wa mapu mai ni so tato ainga pa pe foi so tato wa tunu ia I malolunga masani lewa mas ilu atu malisunga to inya ya le tinu e wa foi fa wino tato po kalamia to se ai so tato tomate tai ole nei foi po kalamia ya oli taitasi le sunga fa fe ngai ngai ya to inisi foi fo fanga fale ainga ai mo na fa talo fatu ile tino keriso I tama mateine to asina sina so tato wa tunu ia fa pe foi la fanga le tofe le tua le fainga malo mal ka peneta se yo o lava I tai malava tai kalisia tai no ia tai yo fa la potonga swa fo Yesu fa talo fa toi la por kalami ai mai no mau le ala le fa kalino fa talo fa lungo penga tsailangi le mai mo fa funga mai o le tino keriso le ia mala fa tua fatalo fatu po kala men le vai no le uli fatalo fatu poi ele fangaloina tato major sponsors yo o la toyo lo fatinao no sosomina le au nanga po le mission no global kingdom TV fatalo fatu le vai no le so tato major sponsor le UP group money transfer o langoina tato nanga fa pe foi tato po kala me o le lenga mo tanga uma ia mai Brisbane Australia sunga le li au mai au vai mali ministry ka tai lango no ia pa pe foi tato kalisia malosia le li ol filemu AOG takanini sunga fa ngai ngai ya ti lo le ma fa ya lo tai la to talo fa pe foi le lango ia wale tala nei pa pe foi ya tato serve with love catering tau pa ia man mali so tato wa tunu ia foi wa tu mai lo la tau wa ia e lango foi sei si tu al vai no tato nanga fa pe foi tato super kitchen sunga tamai ta ia tala I le west ma lo tau fa tai lango ia mai se tato sponsors uma lava ile fai o ta wa to la to swafa ia le ia o le mai le tu fa man wi atu ya to uma lava ia e tusa mai to wanga lei matal fatu la sunga le pa ia o masinio o tato po kalam ia alo se no manuia la sunga fa tonu ia sau no ia la sunga pa ia o nga wa fo le wa pale mai tato senga tam taino ai mainu ile nei vai ngo le uli malenga fa wa ia fa tai pasta mole avanoa ia el manatu male te jonua ia le vai to mua fo ia le fa fe no nei tu la le aso ia na ia fono fa ia tu lava e tu so mala sanwa ia moli toele nga tai ko I tato senga ia nei tu la reso ia ono no ko ia noa mau lunga ia tamo ia e fa o ina ia nei ko kalame le fa sin tonu tamai a pasta fiu ia talwai ona le ona tutonia ia salo ko sa so ni va yaso ko leva yaso ia to e tali mai le sunga le li ule au ko kursin ia ona to fa se e tu le o le po kalama ia si o ta tamata ta in malenga fa valo ia malo so fo manuia malo langi masamo ia le tu la ta ia me se foi la to le wa ia sau lo sunga fa ia onga wa na wa e silsila tu ia tai pe o tu fine ia malielosa malo so fo manuia ia te o le fritura tu fine ia le tu nei tu la ta ia me se foi ia ole tina ole ainga le wa mafuta mai talopa na ia malo so fo manuia so fo manuia te o mami ia le tua fai me vai ka mai ki ia ia le tua ia paui o tangata le wa a pia mai ia tau pe ali te le se ni si nai I la masini ia va tu no tina le ainga mal tu vai vai le lusa ni ke fa pe o ia o ke pe le ai na ngai ke le nga ka so ku nga le la fa alu ia tango la fa belen o fa ia fa talo fa ia na talo la ia
Talo i le speta. E whengakai o whai o ngā. Ia whatalo patu le uso i Anthony. Ka Josefa Tanvasa, tain mafuta mai. Ia le tua. Le fatu le uso malofoni malue, le atu olo maumua. Ia le tua. Loso i fua manuia. Fo vise. Ia, tain mafuta mai. Loso i fua manuia. Uso mtufa fine leri. Ia, te whai mai talo li tatou senga. Tau nei ustai mai taita. Ustai mai taita. Talo fa pasta tia fa. Pau ale o tangata o ke fia kalapalo. Ia. Nanga o trusting ia pasta. First time. Ia. First. Ia le tua. Paoso lua manu whaftai mafuta mai. Ia le tua. Sange le ati whaftai le mafuta manilewa ngole uli. Ia le kalapalo. Ia, alu awe. Ia alu awe. Patalo fatua i le wauna le tua mo le oi to le foa. Ia manu e fo le whenga iai manga luenga o le yaso. Ia. Patalo fatua i a whaolatanga paiti ngā lorso i fua mwia. Mangkua la le kalo e sa peka e le ko pia pisa kimu. Ia, e alu awe. Le pi kalo malia ho le le. Pio e vai kalo mo meo. Ko i o fatangata nei ko mo fatfalama. So le wima tala wailele. Malo sa fua manuia. Le lau wha maa lor tato ainga wa le lisi le i. Ia festa fale mayama. Le ai kalo e skemi. Ko e femo wa ia ta o. Ai se i umala ulisi la ngawa. Emo. Peke mha fa sa le ulisi. O la ulisi male o mo i no. Malo sa fua manuia te to ina. Festa vi le tua. So le to ina. Ia talo fa tua ia taualina. Ia. Tai mafuta mai risale sua tai. Ia fa pe foi lua iufi. Au lua fa tai mafuta mai. Ia le tua. Tau si la faele ma lo so i fo muia. Talo fa te foi malanga matu mua. Ngao sa tua i malo fa tai mafuta mai. Ia le tua. E o sunga fa ngai ngai Jack. Ia. Pasta mtafa malo so i fo muia. Ia muia fo inga venga fai o nei aso. Ia. Naomi Mayava Meka whaktai mafuta mai. Ia, saula la ulisi walo uma. Ia, o pawa o tangata leo mai. Ia, ele o toi. Peo check. Check, ia, te whau, ia, tina o ainga, o elis. Ia, pawa, ma lia losa pawa na o sua whale, leo so mai ia. Ara ko kele anga o kia, oi. Ia lele woso malo mo ko le fa mela nga line ula. Ia le to ne talo fa tu le uso auna. Ia, so tu ofe foi le sunga ya lavi. Ia, na futa mai, ia, o sunga ya lavi le o lo mafa matato TV Katoliko i Samoa. Ia, malo so manuia lo sunga. Uso foi tala le. Ia, ia le tua. Mo ngā luenga le lei, wale tua mlon whangalu. Ia le li. Jema, hatalo fatu le kio, talo. Sis. Ploa kis. Lea. Kau ngalo ai. Ia na ke ari mo. Wa ke ari mo kisi fuari. Anga o mam foi leva ko ploa kis wa leva nga kolua o kisi wa nga ploa. Me fa pito ai ala sunga fa ya unga ri. Awo ke kau fa o so va pena. Cosa kisi ko ia ku ia ke mamalo ko. Patalo patu patua ya fa fowina. A sera su'a mafuta maliva ngole uli malolo patua. Alo fatele mo oi. DJ World of Style mafuta mai uso. Ia le tua. Ya ulalia le ala manua malole soi fu muia. Soi fu manuia uso mtu fa fine le. Teresa Fitisone Leaf of Style mafuta mai. Ia le tua. Patalo fatu fo ya Rosa Rowena Rainy. Ia, ia le tua. Mafuta mai. Ia le tua. Ia le li, ia. Pape foi le sunga le li fa ya onga. Ta el tato. A uso malosi mai le loi le la fa unga le loi lo mo le lo. End of the road. To the end.
Ia fatalo fatu le sunga te tai lale na futou lale matato auso ia tina ia Naomi to sivi to le foa talofa mama ia le tua papea nga alo ia a fa tu le plou kisinga plou le o fa lo tangata mapu tau anu anga o mam le fa ko plou le kis po le vanga lu kis ele se vale so fo manuia pepe no foa ma lole ma futa mai o som tu va vinha ele tua lua ngau po fa tai ia o uma tato ia malitea se ngafu tato wanga ilo tato sili ia ona tato taimi ia ole tato fesili mo ai mainu e mamao le ala o kapo fesili mo o le ale taimi e masani ona utu wai ile fa fine Samaria o le ale taimi e masani ona utu wai ile fa fine Samaria fai ngo fie o tato fesili ia tato fesili mo nga o le ale taimi e masani ona utu wai ile fa fine Samaria ia malenga falo Ia lau tali ia tatou sili nau i lunga laina ia o le ale taimi masani ono utu wai ai ia le fafine fale apuna soli awa fea maka uas awa fea maka uso oan mupa ia awa lo pawa ngalo mupa ia i Samoa langa le sa perfecta ma ele perfecta ia langa le ua kumalo perfecta awa fea maka uan mupa ia manu ia lau tali atalo fatu fo ni vai ngole uli lau fea lunga pa ia le tua i sunga i fafengainga mo latu patua le upale mai lungo tato nanga ia sina ipu vai sina tausinga le uli ia wafo le mai manu lungo ne yaso tali mai nai ia sau oe fatalo fatu li tua fine Immaculata Bridget aloso i fu manuia sis ia le tua le o mafuta mai lunga ia ele sau se tali ia ana wa ia naia o le au uli po le tutono le la ia tia faus fulua i po o le kaimia ngati vai e kakamanga Pastor Tafa Jack ia o le uli Anthony o le taimi wo umatangata e malolo wa asale la ono winga po se meo fulua i le uli tema le tua o le tutono la malo tani ia le tua la esi la fia le tangata te masinalo i tivai ia o masangi ia ka ia ka mia le ki vai le ia se le tivai ai anga o kere ki vai vai o kele ki vai Ia leo tali mai ulale o le taimi e loto iai le atino Vale mai a kamanga i o le end of the road Chema iane fafa i peono faftai ma lo le susue ma lo foi faftai mo le mau ia le tua ia tele tato tali ia talo fatu tala Smith ia fa pefoi nganga uma ia fanga ainga moleli faftai le mafuta mai ia le tua ia tato sili na le ale taimi e masani ona utu vai ai le fafine Samaria ia le o mau tato tali ia le li le ona fanga solo tato sili ole wata mai ele tu fine ele tusi ole yoane fa ia lono fo i ono mai ka mai fa mai o kai masangi ole tu waso po e ono tu waso po e ono usa ra kai mi le ala ka u kai mi le 24 hours usa ole ono ole sfulu luo i le ora kai mi foi lele la uma ko i ku kong wa ya le la ai le o mo foi lele tsai au usa de kau kai mi le pa le kai mi ngau ka ko ye lu fu fai tu o le mo la o stu lu i le o sa o umma ila to le kan mai mai sa pa ki ye le tu ai mai la e mamao le ala tali tato si kali ka ko sili o le tato fe sili longa lu wa pa pe o ai le ngor tangata o nga na ta fema le tupu o yeko nia i pa pelo nia o ai le ngor tangata nga lenga alu le kafeanga lenga nga
kafe ai le tupu o iekonia mangko le longa luanga o fa luanga sau ia 𝚘𝚜𝚜𝚎𝚘𝚡 i foi lele Yerusalema nga va o le kupu nga ele kauma paperonia nga surrender ia 𝚘𝚜𝚜𝚎 ia nga o ila malongkinga ia o le kupu konguanga le nga la kuai le tanga tao nga le kong i o ila le ngor ka nga le ia pe le wa fa makalakala fa pe inga ia fa fengo fienga kali mai si o le tanga tao nga vi ile tua alo matango fie talo sile no matua sa o le tato tali na omi tu tono le san o kai ia we ia na matango fie na tali tato sile na ile tua ia fa tai ia fa talo fa tso ile sunga to ina ia siosi efu ia ile tua tasi afu sanga te o tai mafuta mai ile tua ia le li o le kako o ai le ngol tangata o ngā na ta fea ma le tupo ye konia le ta fea ngā ia o ngā o kako siri ngā mia lau tali ai mai inu e mau le ala ma lo le susue ia na usau tali momoa tema peia o more te kai ia kasi kako kali vi ia le tua kasi le tato tali ia leo sau le tali mua leo tali mai e sia utua fine le o kema fili ti liu silo ko suya le ia fai o ko fine lo va ese le esa quality STV Senga si fale le ia o tau fai uma si se ko ma o ya o ko talofa tatu pudono fa tai ma futa mai tua aswa onga estitia ma lole so ia le tua kasi kako kali s ole filiti liu ale ST kuso le s liu le ngai alo fa popola le wa se le s ST le pole va ya so le sa lo le vi victi ai mai no e mamao le ala koi vela la ile ko tonu se fonu ma le fitu minute o te ai se fonu ma le lua i otau ia i aukilani ia i 𝚘𝚘𝚎𝚘𝚜 ia le tua lo tali tasi tatu tali le wa yai more te kai ea pe mole el tali sa osore vai se lancho le uli chema leanga le ua lua se fulu malelima sa oi ai pe se mafuanga o se le s o le s le fia mautino pola se mafuanga o la o le me bota masani chema s li chema s ale la o le s chema le ska ko masani fili ti chema le ska ko masani ya fifi ta o le vambe yo o josio ka o usonga ka o ia tali mai fese di pasta talo fatu ya sawa la salo ia le tua futi te vanga o tila ke le pisaulo fa taile mafuta mai ia le tua le soi fuia ai mai no e mamao le ala o aile ingol tangata o nganta fea ma le tupo ye konia i le tafeanga ia le tua tasi al tali ai pe mole el tali ia more te kai ia peia o more te kai peia sao le ola ke reti tu pa if af tail ma aua le tali masa salo e kadi ali e pastari wa ka kaunga fa sala oru tole esa sa o leche ia ole es la ia na wa mautino na la wa silfia ia le o tele lor fa mina more te kai le atali o ya hero ma no au fa mir es nga sau fo
Mamao lau whaalidiu, mo lau whaalidiu so. Ala oe. Salvation. Salvation. Saulo tonga. Ia, mangai. Na saulo to loa mo SLS. Talo fatu le sunga pa pengai nga ya pele maposua to fina ya sa mo sifo. Ia le tina ya akata langa aya taile mafuta mai. Ia tua. Mai ko kali ya. Kasi al ka ko kali le wo inu o so to fina le o kema fili ti li. Mal kau se mai ya o le esa. Ole ti le wo ya. Kau se mai ya salamo. Anthony olona tina oana va ona tangata lo ia mali silio lino lo tai talo fatu sunga ko vana Cecilia tuinga mala ia le tua mafuta mai toita falani ma lo ia le tua ia le tua lua tatu tan Pingo kau ia tata tai ia leo toi ia fatu se mai tan wasa ia isia faina malo foi talo fa sa mo sifo sami role so ifo manuia I lau sunga ia le tua koe kasi skako kali pe koe lua ia solo tatu sili ono tato traimi ia le tua ai se tau singa ne oli ia fai le tau singa mai mafuta mai ia leo tato ia ile ai nga mai tau mafo ne oli ai mai no e mamao le ala ia le tua le tau sami am ne olau tau singa ne oli ia le foi alu atu tato tau singa fa le nganga ia vale fenga ia ma tiuto ne ia so lani tavita malo so ifomia ia le tua atalo fatu le uso au na ia filo inga mafuta mai Australia ia le tua le uso alu fatu mo oi male ainga ol fesili Naomi ia o aile ngo tangata nga na ta fea male tupu o yekonia I ta feanga ia le tua Gemma e seta lua fai ko lima male ono ia le tua malo ka mfai malo sa ini malo su tele mama wolunga se vinga o le tua ai mainu e mama o le ala ia le tua fatalo fatu Paul Sua matile ta ngofie le usa ona ia Abraham ia fape foi le tofine ia ngalea ngalufa ia le tua longa ene high seas ala tipi aftain mafuta mai ia le tua ese el fengo le haia tato fini pe ia le stau singo le ia pe ka mole pe la so se la salo por mira e facile lanze Malo sis anga kuna anga lam alo fatu ia malo tali ia oile ngol tanga tau nga ia ta fea fatasi ma le tupo ye konia I ta feanga wa umi tele le tato fesili o kiki ape ko ni muke ia tali loa onga olea tau ia mal mo lancha tato fini mo eni le ia taua malo se fumuia vai awal fasida malo sis ia famuia le tua ia po fa ele sika ku finge de o quero vai ko ye lo po alu fan kongo pe alo so ifo manuia ia ole a oi ele fo ko fsili mai po le fsili o ai le ngor tangata nga leanga ka fe fa kasi male tupu o ye konia nenga ka fe I papele nia inga ua saunga o ne puka nesa ile kaimi longa lua o le tupu le fa makala ku lenga alu tangata nga le ele kauma ne puka nesa nga surrender ya ne puka nesa alu la ia ma avelong kinga ele kau ngasi lima ma fefe ma pala aya ne puka nesa le kupu le ngo ya ye konia o le grand son o kupu o Yosia
alo kamao le li o Ioakima ia ame mo Ioakima sau ko avakulonga kali le ye konia le langa la ko i male tanga tau nga ke le kung i le kafeanga le for the second time ia ma Chile tau mo fie ia le mata mai pe mai mo mai vai lele malo soi fo manuia ia oi malo mafuto mai vi ia le tua Tala fatu John and Fale Vo, malo soi fo manuia ia le tua le wo pale mel tato finele na FC ai oi tena la ingol tai oi ka lo faso oi pe sel tanga tele na FC ia io nga ai pe sili fo ya to mai po ai la ale fu kali foi runga se fatali la po la se kali el ka ia patalo fatu ya titi mai a mefi poseta si ofanga fatai mafuta mai tali mai naia ya kina fatai mafuta mai talo fa ana malo so funuia o ya kina masete kai okupu okupu yuka o tangata le fie maua ele fisili ele o se kupu o tangata o ngakele lenga alu le kafeanga ale kupu le o yekonia mangkua umalo yekonia sfuru iva itupo yuta ai luos furu longa anko o sete kaya ele o fesili akula le fesili ile kupu ai o le tangata o nga lenga alu le kafeanga longa lua saita wa kafeanga longa kolu o saita lenga saune pukani sa va ko ka kalengo ya sete kaya ya maumalo makupu o yuta yele ya yele tu le ka u fa mala ku ia fa fengo fianga maua le tali o le tato fesili ia le tali talo fatu ya lupe matua fa tail mafu tamai ia fa talo fatu ya alkuso Yosua lipine tunga soli tautia tawawa fa tail mafu tamai ia yele tua to tali mai an fani mo te kai naia o matania o matatia pe a to pasa Naomi se petaio ia na melele to anga mai la onga ia nga el watu sili ele fai ngata fai mo fia fai ma tu mele le pe mele ka we anga le ia pe ale masa ninta la no anga le mata to finiri ana fe me anga le la salo eli pipi so tau tu la melo tia ia onga ia mar fai ta ia so lo la fa le anga mi ia se fulu iwa come fa tail mafuta mai ia fa pe foi le sunga ia semu pita to ala ia o matania o le singoanga o ai foi o se te kaia o kupu o se te kaia nga sui lo ngoa ia mai le ngoa le ai era kanga kale kongu tanga tao nga tanga tao nga ia au kuso Yosua ia ni ele tua for place ele tua solo mari fia o ka ko fingere o mo lunch tu fa to asa wa pe mole voi le ata mista to ia ya la mo lunch eu fia la le kio aka ele le ya chi c'est ça ele le ya puni puao elise mai lo fa tai mafuta ai ala atari za to fisili ya e tanga tale wa sa o ya la kokali wa langa u faikele singa umioli ole tanga tao ngale ngalu I kongor kafe ngale ia o aifo ia lewa tali mai lewa maua mai ia fo ile Anthony ia le tali ia le ia o mo te kai ia ai kali me fo e seta ia o mo te kai ma longa finge o e seta po longa kasa no e seta kanga ka o nganga lenga o el kafe nga le puko o ikonia ia vi ele tu me sabaki ai mai no mau le ala malo ia na tato tali na mo te kai po e seta ia patalo fatu ia afano mulipola suatasi ya sutau papa ia fa pe foi puni wao ali elua
o le iata whaftai mafuta mai sina tusa ma lo se fo muia ia le tua ai mai no maulela o uma mai tali an lo matuele mo wal tali siliso ia pe ia e puale o le afa sala nei ia o na omi awa te pole le la mo mani na omi sili le la wat ko ki a poloka kulo e mero ai mai no maulela mai sa pa ki vi ele tua o lesi ka ko fesili o ai le ava ta vita o ai le ava ta vita po le fafinge le nga ia kausia ia ta vita ninga ua makuar ko inga o ai la le ngor finge le asa sa ia kausia ta vita ia ke o si pa ko refresh le fesili po ai le ngo le ava muli ia ta vita ia ku walole malo ia ia le tali ia le pali ia le tua amen talo fatu chasia malo se fo muia ia ata wa woti mose faftain mafuta mai Louis Williams kel kolio ia malo le mafuta mai nei vai ngoli mo te kai le kasano atesa ia le tua ia nga ia le tua ava yu sua tau wau faftain mafuta mai tasi sai pele ia le li ia na se sawa tatu tali ia se sawa tatu tema ia na tali mai apiseka ia kasi kali ia le tua malo ia vata vita ino tua ia ai mai no e mamao le ala matile tau ngofie o paksepa ia le li ia tali mati o apiseka mai pesenga se kusi ai la lo ia le ngor kinga ole ai fa sala pe ia ia le li o apiseka o patisepa ia Anthony ka ia apiseka ia le ko kali mai ia ko finge o kema filiti liu ia o fafinge su nema ia tali mai nga omi ia o seka ai va pu unga mai le lo makua ia kenge matu ia le pe la ka ui loa fo ile ele tina ia fo ile kala ngoa ku le ko inga ia pe pe tau longa ngoa fo ile seka ia nan ia le tua o participa mai to lau sole ia sole tali karia ana oi sole malo ana pe ele se participa mai to lau ali kau ngai no le ni da ai ko nginga melo makua seka malo soi malo sa ili ia le tua ia ola tali tatu sili nga le mo kali ia le tua ia sa le ia o apiseka le mo le o fafinge le ia sa mo le o su nema ia ai mai no mau le ala mai sa pa ke vi le tua malo sa ili malo le mafuta mai ia malo le sua nei i tu la o le taiao ia le tua ia o le si ka fasini o ai le tangata na tulia esea ele mauso na tofi le aingo o lona tama o ai le ngoa o le fasini la le e luo nga vaenga o le fia i lua po o ai le ngoa tangata le lenga kulia esea mai le ainga o longa kama mau le ngoa mangai ko le waku ai malesi vaenga o le fasini le aisea ai se hanga kulia esea ye elua upu ke kari mai fcd ye manga ye foi lele pe o lela ka ko ngofo i
i le fisili le ia e lua a fa pe o letinu aisea ona ua le usista ia vai fa ke kainga nga ia le li ia ele tu ka talo fatu ile to finele ya sara ali i o le moana sau yo sia va ili fa tail ma futa mai ka talo fatu foi ya lanu sabusa ma lo so fu muia ia pa ia kose ma lo fiu ma lo si tai ia le tua to ya leone matseni fa tail ma futa mai ia tato sili na ia oile tangata tulia ese ia mai lona ainga ele i maua sona tofi le ainga o lon tama ia manuia lau tali ia apiseka le baby sira sao naia ia feta le ki rata ie fata le ki rata Naomi kiriata ie fata ia le ala ko kali me fe la ki ngai la lo i ona o ia o le tama ale fafinge ese ia le o lua kali wa pe lua vai ngar sini ne o fa ko ia le o tali ese mane le tina le o kali mai lungo ie fata ale ko kali mai la lo i ona o ia o le tama le fafine ese ia vi ia le tua alo matango fie tali ia ana tongia ie fata ina ua itangia e ona uso ma ia kali vi ia le tua le la ua ma ia le in order mai mea foi le talia a genki la ubi ia Naomi nam ye fata wale fa pu o mai foi fata na tuli ese ele aiso na tofi oi letino sole ese langa ke ya o mai ni sile le ese apatismo malo tali malo le soe ya ye fata mai Anthony Khan o ye fata rikiata on o ia o le tama le po ese lona tina ma ye kali ma ye o tali ana ia ma fata al tamai titi au le lei mai lauli ia o se exa ada masaro o mala ngir ko va ngai o kipimo ko ai ana ko va ngai sunga fa ifa leia wa mio atalo pa tu le suma toina suma fa fengainga ya mulkola ia le tua ia alor sai fu muia tu pola loia moli tu funga mu afio le matua fa taile ma futa mai talia soalo li tia vito samfa tawi ia hands li pea sa moa le nana fatu junior Fitzroy tufunga ia fa pe foi le tofine ya Shania Patrick sava inaya ia le tua save ali ia le li fa maluru tu fine ua le maua ia lo grace e fa foi sia mamao le lo ia wale o to way out Jesus Paul ia go rugby ball Aquele rugby ball agora via le tua tani mai a kema firiti liu Isamaeli na tuli esea ele to oluo aperamo via le tua vale soi mai anga o le finish ana ia to tali martina o e fata le kiriata ona o ia o le tama le fafine tali tane o lona winga e ese lona tina e sau mai ota u o e pole ko kele ala fa sala ole meu te foi ia ole malama le tatu singa I tupu anga ma me tupu anga ma yini tamata ya la ta me tamata ya me la ta si da pia
Talo patu se uso le ia new chapter ma lo se fo nuia ma lo fo ngalue. Ia ole atari tatu sili. Ia. Ia o ila to umale na tali mai ia e fata. Ia o sa uma o to tali. O le mafo anga ona o ia ole tama le fafine tali tane. Meanga ngalenga kuri e sea. Ia o mako ia faka o le umakua. O le li o ainga. Ia le li. Ia ngako e arua ua mai fo ia moni ma mai e kau mai sara e. Ia ngako e kua ia e fata ia le mo ngoso. Ia vi ele tu ai mai no maule ala. A mai sa popo i ele tu nei tu now. Ia le li talo fatu lome en tapuala. Ia vi ele tu. Ia fa pe foi Maria asonei faftai mafuta mai. Ia ele tu. Eu so ia ona ia Benjamin en famnu anesi faftai. Ia vi ele tu. Ma lo lava tatu senga Ia le li sa le Anthony. O mo ko i ula va vale o tinaru senga. Ia nga ki nga make. O le ale tauranga na fa tonu e Jehova ia mose a o le ngu i oi le nu folo ai ia o to a mai ala ka ulanga le o le ale ngo o le tauranga le ia le tua o le ale ngo le taulanga le ia le tua tengo fie io sidi ya fa kongu lai le tua mosi o lo le mu o le nu folo ai io no to o mai lo le io le taulanga le o le ale ngo le kaulanga ia le tua ia le li ia le tua talo fatu sunga fa au timonga ia le tua ma lo fo malo ne yaso ia le li ke le lo po o fa nga luenga i sunga fa ke nga pele ia al sunga fa ke nga i masangi ya ona omi mai nga kari ko msingi e ia la me va ai na le lo tatu senga ia e te lo to ila to tali mai nai au taulanga o paseka. Naomi taulanga o tongiola ana tongia paseka malo fa tali mata mo fie tali la ko la kusini nanga le wa ku ya ele mo le me tangata ye tsini ole fatonunga le tua ya mose o le mu folo ai o ngala ko fa ye mai le o kaula o paseka lenga wa ko le mu fa ye ku le awala nga wakwale ngu mo fai ku paseka le wala mana tua e fast food tau sanga o le fai nga o paseka e fai le aso le masinga mua ile aso se furu fa o a pipa e fast food kau sanga rongo vinga o le nga wakwale ngu mo fai ku paseka le wala o le fesini o le ale taulanga le nga fa kong pe pe o le nu o ile mu folo ai ia pe o mau mai le ngale o tali mai ia o abatul plu ia que o si de mais se hint ia no awang e ko ya mai se singa o le ngale lo la o fesini pole ala ne ai ara na le mala mai la nga bato o i America nga le term nga le hint a o to ngai ngai e fa ngai o to le clue ia mo si fia la sunga fia nga batalo fatu LT se misi to batho to fine ya Florence alo malue Terry mo tu loma faftai ia tapa au baleli faftai tele lava mafuta mai ia masami atu fisiliu ma lole soifua muia ia na tali mai na ia ole Periton tomenga ia ele o se kaulanga ele o se taulanga le Periton me se kulo ia le kako te ko ku pe ko fankali ni ori okay ia la so tatu se ia ile tua ia la fata tali foi le tali o le fai mo fia ia o sili le o te fai atua
O le ale taulanga le nga fa kongu le tua mo se a o lo le ngui o fai mai lo le kaulanga. Ia a o le paseka ia o le nga fai kua on the road. A fai fast fulu tau sanga le nga fa kam milo. O le fast fulu fo nga paseka. Ia ai le yo o ai o le ngu fo renga. Wa ma kua fast tau sanga vi ele tua. Tale mai Naomi. Taulanga fa maina ana tongia taulanga fa tai. Ia machema tau mawhai mai. O le taulanga o le wha mamaina e kukusa malea. Kai pia o peutome. Ia, tuina le manuia ma le malaia. Ia. Sa mo sifo sami taulanga whawhetai. Ia le li. Na aia le ko le susue le ko kiki tau ane yai sa mo sifo ele tua tale fatu Elena fai manu tinaya e veni sauni maa whaktaile mafuta mai tuala Paulo mena John tau sala tui vaiti ele tua mafuta mai tau na whaktai sa mo sifo ia laku le kali o la kali le wo umana taulanga fa mangalo yang sala mai a pasta tia pau ia o lai si de fia pasta ia le taulanga ia na ona ua matua I fa teleina ia le ang sala lu ia lawa mo watu tali e malen au mai ia so uina le manuia I le maungo kerisema ma le malaya I le maungo e vali ia ta fa pe sa o le mai tawatu lungo tato laina tai jema ia fai fo yo le misi atu ia to au mai o tali ia viele tua talo fa tu so to fine le ia onge simi ngalem ia ma tato nanga le water flows ia viele tua to fine international ministries ma lo so from ia ti oile fale tua viele tua talo fa tua to fine ia ngalo en semisi ma Hello. to fo in leiva Welcome. le uli welcome au chơi phải ăn mình phải ăn le ka kau ngai koe fai le ka kau ngai koe fa uma na ngai de se la rolangi nga oi lấy ala mo fa uma nga te ala nga sa ola ti semen ai kere ka fa uma mai le ai you are not on the wall lau tala tokuma tai mafuta mai tai ngalo ma lo la vale ya ko yo le tua ai pesa e ngas ya nafi o ele awai mai le senga ya lewa malon fa malos o lewa tiki ya lau box le so ngai vai ele disse como é que é uma pasta ya large box tiki le lunchbox tiki ko mangal le ai mo sa lunchbox ya le malo foi le sa ili ngalo en se misi alo very good sister vi ele tua ia o masalo le se kali ka fisili wa ku pe fa nkat sili e fa ngo fie ole sili pa pe ole saulanga na fa tonu le tua po yo va ya mose pe a ole nu ile nu fola ina no tali mai to fine ya na ia o kere kaula le kalinga taulanga e fai ai maa e sulu o i tu ainga o Israelu malo mata ngo fetali kani pito au le maua ling le ana whaktail mafuta mai ia tali lo tatou sili ia ole tali o whaingo fie i ole tali o le fisili lea kango e fai taule numero e sfuru ma le lima koe pusu fiku su wasu riva lua se fulu ole ngo le taulanga le ole kaulanga le fai mai i le kaimi fo ilea ole o taulanga I mea ai ole ngoa la ole taulanga le ole kaulanga si ole taulanga si fai mai lai mea ai ia ole tali na ole tatou pesili ia le tua pe a ole ngo
mai kaulanga ia fai me ai o le tau langa si ia i le atua ia i le atua patalo fatu le sunga whawhengainga ia o lapu tu ia atua iese tai mafuta mai lino Ioane ma lole soifua manuia ia tatou sili lona ono ai mainu e mamao le ala mai al taf sili le la sunga fia ia ona nga ia tulole o tatou sili muli no tatou taimi ma tatou ko kalame fatulanga inga ia le foi o nga mai i le yaso alo fa tai fo tatou inga le ono sai mai ia ma le lava pale mata mo fia ni fisi mata mo fia fa manu no tu ko tatou senga ia sa le ara le kala le fa mai ka ku fini ia le kausang fou le luo lima ia tam fa foi le susu ia tu tatou fisini ele ongi fesidi foi lele inga ia ai ole ngongo ko inga o pokala ina ia tatou mau ai se melile ole mala malama ia le mele ya o mate le ia ia mo tatou wa fiu e fa fesidi le fiu ko ia le tu ia ole mala malama ka ko ka fia se mele ia ka ko fisini ni fai ia pe alo lo foi ko la ko foi leva ia so fisidi ai ia ala wa la kuasa merta ia o tatou fesili o ai le tangata na feta lai ia Yesu o le fa'amasinonga o le mea lea na o sauai ile lalo langi nei o ai le tangata na peka lai ia Yesu i upu ia o le fa'amasinonga o le mea lea o sauai ile lalo langi ia le tangata nga fai upu ia Yesu o ai le tangata le o sini nga ele tua pai mo fia i o sini nei ai mai no mau lela manuia na suenga aftai sa mo sifo moni lava ole taulang si ya ele tua fotu en tapeni ma lo so fu manuia patalo foto ya illa en mak ma mea aftai le ma futa mai tu mai langi ferila tu malu so to fine ya ferila patai ma futa mai so ya me sofa ya lo patele atu nga luenga fo yo ne yaso ya nga le atu le tu i fe mga luenga ne yaso anatomia pilato tamaiti my end of the road peia o pilato peia o pilato ese fia o ko fingere ka kape ai manku o le ko karian ka kape 2020 tali mai no mar fia onga tamaiti mai le lau mua Wellington ngalo pilato talo fatu ya sale fao soala tua bau tai le mafuta mai ki ngari ngo fa ya ko li o le si ula mua li ia matua foi le sau no mai tai ole vaenga le va apo le tau muli po le siu lau mua ia ia tau to le li faola ia da lai oli al tai wa lai wa mau lai langa point wa mau nga lai langa point wal tele yo point stamp by passport lau mua o lau mua o te roll malai o ilo u fire ma lo le tu ia pangalia ui mai ai nei le tai mua la mua pe afia o se tato watu no pelo sa mua ia ngala kema filiti liu Ioane su walu fe putoru su marfitu ese malelua le alo lofa ia ka ika sis we love you because alo fa moripola fa lili fa tail ma futa mai ya le so au na ya apu fa matu futa mai me poni Australia ma loli sai fu nuia ia le li ia na o ai le tangata na feta lai ia Yesu o le fa masinonga o le mea lea na o sa wai ile lalo lang nei o ai le tangata na fai ia Yesu i upu ia po o se farisaio po o se satukaio ia po o ngasoo ia po o se fafine talitane le o vaku fa penga fa fengofie
tali mai ngalo Ioanes fuluvalu lua valu fas fulu ma lo whaktai. Ia le tua. Talo whaatufo ia masofa, talo wha masofa whaktai ma futa mai. Ia le tua. So to finele ia tu pea John. Ia talo wha ma futa mai. Alosis ma futa mai. Ia le tua ia te oe ma le ainga. Ia le tua. Tanu wasa tusa. Ia le li. Ia. Ia ua. Tau tali tatu sili. Ia. Au leo te vai atu ele I maua lava I sesi tali o le fisini. Ia tali fisini ona o le tatu. Ele o tamaiti mai laumo. Ia. Le tali o le fisini. Ia wale ole sa onga le tali ale sunga tai o tamaiti ole tamaiti mai laumo. Malo ia le li ia ngau fai mai dola ia tamaiti mai fale ata. Ia le lei whaftai nei a leo tali mai o le whausai o le ana molia le whawhine tali tane ia Iesu. Ia, le tua maia kali. Ai le o le tali sao na. E te maua le tātou tali sao. E ke maua le Ioane iwa fo I po tolu lima I le fo I upo e tolu iwa. Ngai kau le whai kaule kala. O le tangata lenga whai e Iesu. O le kaule le a fo le kau waso lenga wha maloro Iesu. Te maua lai Ioane iwa fo I po tolu lima whai kau konu lima te konu iwa. Nga o le kangaka kong ua ngā lenga whai e Iesu upu ia. Ia, o le kako kali ngā vi ia le tua, ma ngai whai kali le kali maitina o le ainga vi ia le tua ma lo kaum whai. Ia, a me se fo ia le masenga, ai mainu nei tu lao le aso. O le alaku lao kaku silmumu. O le sa ole. Ia, mana ia te le wai tauna alu o tatou silmumu. Ia, o le tatou fesili mumu. O fea tonu ana lilingi fo iai le nganga pa ia. O fea tonu wa, whai ngofia I o ngifsik. Ia, ia le tua. O foi le so e male sa ili tatou senga mana tua le au na le tua sunga whawhai ngai le tua lau te talo. Ia a o to se ai o ia wa fu iso fo whanga whale ainga whatalo whatu. Mai tau anu sola tabete ma tai ma futa mai si uniu watea whaftaile ma futa mai whape foi le apostolo ia pale ma futu e sepulu panga iali ma futa ma le vaengo le uli. Wow, ule umutoa whaftai. Ia le tua. Tali mai naia, o le au whaingalu, o le awhiawhi au pito lunga. O tātou silmul muli na ne vaengo le uli. Ia. O whea tonu lava lea na lilingi fuai lea nganga pa ia. Ia. Sa moi sifo Sami Paulo, ana tongia awhiawhi au pito I lunga o le malu. Ia. Mana ia tari. Ia ala koe wakurisi vai ngol file I ngai ia whawhaingo fie me wha ele aku a. Hint. O whea ia ke kari mai foi lele o lea whai aku wapea. Mara ia kari ia leo sao lei kari ia. O whea ia nuu po ingoa nuu po ai lenga lilingi fo ai ele nganga pa ia. Ia. Kasi nga vai ngol ka fisili. Ia le li. A leo tali me ia sao. O le fefe pito lunga. Ia. Tai fo mase tai ma futa mai. Tai me o le pase ka muli. Ia na. Ia mangai kali vi ele tua sao nga kali vi ele li manuia. Ia. A fefe pito lunga sepulu panga ia li. Ia te o le fatua ia malo kali sao tali. O whanga malo I mtautu na liliu wai tusi pa ia sole. Mene. Ia. Mata mo fia tali. Ia. O eni lei atau o Ierusalema vi ele tua. Amen. Mata mo fia tali ia. Te lewo ko fisile ku imu. Ele tua. Ia. Sau tali eni vi ele tua. Mongi maongi. Ia ko kiki wale. O kiki a umar sato taimi ia. Ia le tua. Ia ala toina whaftai ma futa mai. Ia le li. Ia Samuelu safua whaftai. Whapea fo isuli whamau whaftai ma futa mai. Ngalo en se misi o Samaria ma na ia tali. Amen. Pe nese masina whaftai. Te polonu whamanuia le tua ma futa mai. Se manua Iosefa. Ia le tua.
ia le tua Samaria Yerusalema tatou tali ia afia pitolunga ia le tua Isa lei rupi leo tana tai mafuta mai. O fea tonu lava ia polinu. ia ai pole ai lea ngalilingi fuai le mana o lea nganga pa ia. Ulale na fuito ulale. Whakaikainga whai o wailo whaleta. Tali mai ulale maungo siona Yerusalema. Jema Kalilaia. Tia fau a vau isama. Ana tongia Yerusalema. Ia le tua. Maka mo fie ia tali leo. Ia le tua. Talofa Isalei. Ia le tua. Ia le tua ile. Senga ai mainu. Me yaso malole. Talifisili malosa ini malole su malole ta fena malole sai malole sua. Se upu masufam talanga ole tau tamali ia fa mangalo mai ma ole au fai fisili. Ya tali maritina ole aingo Yerusalema ma Kalilaia. 𝚘𝚘𝚎 Ia le tua mata mo fie ia tatou tali. Alo foi le so e fatalo fatu ia kono. Ia ia le tua. Ia le tua ni vai no laso. Ngalo ense misi o le maunga o salafai. Ia. E pula menga lilingi e ngal maunga. Talo pamika Nicolau malo se fomuia. Naomi tua sivi tole afoa o Kalilaia Samaria Yerusalema Betelehema na sau uma koe o Jericho le misu Junior sefo malo se fomuia. Samo sifo sami Samaria ia le tua. Ya ko kiki ya fa muta lo le tato ofisili le ia ona tato malo lo ile ma le nganga fa lo alo ia malo le saili malo le silsila malo tali sili ia ele o sisili po ia aole malama ia tato malama pero no fa mele sika malo sa kan sisili mai le siaso o ia ngakele memorizing ai malama ile sala ia e ka unha lene memorize la kusini ia lai ke memorizing ia tari ia le tua oi ngalilingi foi ki poki koko ia sei kusi fale ngoro ko finga fa sala ia le tali mai le ko finga ko vana Yerusalema malauli American Samoa. Alo fatu. Dai. Lo fatu ana ia le tua. Ole ai ole paliona na lingi foi ai na tafe atu Yerusalema. Sole. Ya. E uma lo ka ko vasenga. Ai fa sala ma o ko le fia feeling ia le tua. Yo la karika fusi ia le ole mau olive Yerusalema le wasa uma kokan ole afia o pito lunga ole no foanga ole ai ia o Yerusalema ai kasi ale me le misi kasi ale ai le misi i tali ole me nga le o fakarikali le anga e lua ia no foanga ngali lingi foi le anga pa ia o fea mua o Yerusalema ile ngu filifilia o le tua o tangata o le tua o le ngofoanga longa lua o le mea ka o 𝚘𝚙𝚎 ngali lingi foi le nganga pa ia i lunga wai o ele ngor ka malo ngu ese le ngala ku ipetelo o nganga lilingi fa alua i foi le nganga pa ia o le tua ile mea ka o 𝚘𝚙𝚎 o Israel ai ngalilingi fa piko i fo ala i lunga o tangata o ngu ese ia pauanga ngo fonga le mo misi mai ya o tou au sa uma ko kan o le afia o pito lunga mai Yerusalem ai kasi ngo fonga le mo misi mai ya o tou le sa fa kan pe maua mai ese ngalilingi fo i lunga o 𝚘𝚙𝚎 e ko kongo Israel
a o ila tau lenga ni lingi fo ye ile nganga pa ia o tangata o nu ese ia o le tatou tali na a mai se popo e vi ia ai i le atua ia pero leo e fai masui sunga le tonu pasta mai pureta ia me se foi nei por calame fa sin tonu i sunga fa fe ngainga ia fiu ia leo ma ngalu e toi ma o ona toi ia nei fo yaso nei vai yaso ona o lo to e sea ia le sunga fa fe ngainga ona o tu ngia fa le ainga moli toi la le nganga fa tele chato senga i nei yaso ia matele fa yatu a me o le ama le ia moli atu le fa tai o pua ia matala ia suanga i lunga o le talima ofisili ia fa manu ia tele le tu ia to e mau se si so onga ia o nei foi por kalam ia ta ia pe ata to au ia fa tas ia ile lo fo le tu se upu se kala o le tauto mali i lau fa fonga ona o se talia ia le ai o le nganga lava ia ta to fia ia ile por kalam ia tu fatasia pe i tatou o le whanau ale tua ia o se whamantalanga lea mori atua ile nganga whakataitele tatou basenga nei aso ne ngata leo le whangarunga pa ia le tua mo lato whatua ia le sa mafuta mai nei aso o uso matua whawhine le li le au pa ia le au pele ia maletino ke wiso ia ile nei tu la le fiafi ia whamanu ia tele le tua ia te utou ia ina nei tu la le fifi ala tu ni atu le no le susunga i fatonu pasta mai ia e fai atu e fo isanga sauno anga pupu ia ona tato malo lo ile male anga fa lo ni tu la le so pasta ia le tua na lo fa tai na ua tu se tala le kalame no le fo le tua ile fenga ia i manga lo ma fai o nei aso le ola so atu tato fa mo ngano malo Israeli ia fa pe foi tato manai o manawa na wenga ia ona tau lunga foi le tato po kalame o la ai tupu e pe ona iai ia fiafi o sururu tas ia o le ma tala na le o sauno atu le tamaya le tino tato tu fle fle sa tai au lo tai masani o uli o sta tas ia walfa o wino tato po kalame fa le nganga ai mai no maule ala pe ona iai ia moli atu lo anga mo to o malava uso mo to fa fini fa manu tele le tu soifua ma ia manuia Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com
now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.